aina sida manipur gi miyam da ina haijening busi koi thangnari ba lansi state government ga thawoina plan tawrakanda thawoina ngasi dagi sahi kun thagi mamang dagi plan tawrakanda lairik phobo phongkraba adugumba amagi jongam mai ba adugumba lairik ka phongna khoi langba se loi ya thok loi na matung gi plan ne akhoina khangdaduna dum leiba hanta kadang khangbo akhoina moi gi di hana lairik ka phongna khoi swai ga se loi yaw loi adugumba militant terrorist mapandagi pact over adugani thengnari ba lansi chathari ba state government na thengnari ba lansi manipur gi prajamya na thengnari ba lansi bharat sarkar na thengnari ba lansi ethnic nothing ethnic to di kona magi nungai tab dagi yaurki aseng ba ekoi gi root cause di state sarkar na hai ba adugum elements manipur thugai ni have gi dream mam galoina na drug thadana poppy thadana cartel mayam drug cartel mayam to kan power paisa laga subsa laga nongbai gi lan na tawni hai na tawri ba madu ga thengna ba lan koi kuki sin naw sing da sarkar na karing bud nat ba miyang amasu yengde yenga da basu leite yenge basu leite english khar ngang ga lairi hai binate educated asi kada bu singe those who are speaking english those who can speak english they are all educated then why english people should learn in schools and colleges why moi the english ka khar ngang ani masida haire bani na tawga leibagi mentality ma adu I strongly condemn it aduga akhoi state ki internal matter da amuhana neighboring oigare anybody akhoi da khut thingjil kanu haibasi mai haini gi bandu gi consequence faroi adu gi consequence to faroi adu let them do whatever they like but our nation our people akhoi na ngakani akhoi amma hingi ngai akhoi gi e marik ma leine manipur gi machet ma kai ba gai di ba mangdo mangno nai thugai ni khali ba kamu mayam dai message ai gi ngasi ai hairis moi kharana treat torga akhoi sakam to gudu sunate separate administration hakchang is the machet ma pai ngai da karam separation pi gi du yengsi adagi mapan dagi sangai ba mitop sing di khantok tana state government di tumin le khanto ga tan thok pai bese masi ek tok ba ko state government di tumin le an core issue is karino ai mieng da puye ai gi core issue di India iba state sida asuk ang system constitutional order ma leiraga chahi ma hena sumain irang thola thami je karino isa this is the core issue si atai du di kano ne ba important oi dia hai ne ba si gi ta bi ge nang samna hai ba ka ma thong on la thamaga po thangjan de na nang ge sida mu thumok am chu leidi sida moram chu leidi ka ma thangjen na thong de chu hang to na ngang ba du nang karam ko core issue di thong ana hang do pam sange ba du matung da mora du thangjalu bora du su thangjalu hai padi ya ba adu bora du ga kai du ga core issue ne ngang na le ga suna thong thingjal ga ngang du kai ngang do no ba basically core issue di state government no state hai pa ma le ga laingak leine kamai ne irang tholi no military su leine kamai irang tholi no ha sigi sina core issue ro dro laingak na to ka do pot ngak ta ne ba adu gi distraction we ba no core issue je kari no hai ba gi question am la ka ne ba adigi nang sigi narco terrorism haina leiraga di pukhat pi deba core issue nang ngi mem do ame sana terrorism nati haigi daina sigi lenga sil kari haigi wa narco terrorism ay adudi terrorism nati adudi nang negate tor inatro yaning de ka di ame sana am ngang akhoi gam enong ngang idudi core issue ne nang ngi mayam do do karam no core ong ta hangon na terrorism la si ada kaido wing ame sa na terrorism nati nong onsalu nangi sarkar natra manipur sarkar me party mana bana round sal hai jo nang chida narco terrorism hai sona kan terrorism nati hai rei adu no ne sidai sida cookie ga maite ga khana ba nati har ga sona kana misal no cookie ga maite ga wari san ne ai kari ai no to ta nang nai ga khana ba nati hai ha sarkar ga asigi mapandi la ko ji khana ba ga sona ga ibani wari san oi san dai no kai ai no ba ibani gi po nati su hai cookie manipur kari maite cookie problem nati am hai no confusion pa ngang le re ba aduga simai singang iba mayam che chum thuan ma changi ba khamba adu ai nga sai example hai sini example ma hai sini tam tam ba core issue di ayo na di yes laingak na mathau tau di se army asuk leina defense asuk leina kamain to na iran sumai thol ai no aduga kai ta thok bai ta to wa sunga ngang na le re sia this is the core issue ini ma da thong on se la thamaga sona kan da ai gi sungang na moral le di ching su si lady nong tar ka dore achi ching ti pusal latre na nga sona ga na thong non jala tam ji kana na lola mi no so do kadai chakre kana na pai na tigat no han ma thuk ta dro
aduna khongpa na hana dong kaw bane ba khoina taw thong do hang na ba aduna ko ne se gyan tarak ne ba e su em pu salai si di hangge ha ga su si bu central wa ga di 29 dagi sandok da di huji for action law bi ka no ba ade su ji kana na mutak ka do no ga bi lo du ta kari yaw ga do se ko tibam thok pro state government na mutak ka dam ne hai ni mo ye su agreement da tripartite ne ahum do na yana re supposing hoi ita kemana pai se ga mane ai ne nang ne khoi hum na man re ba hai de masi gi agreement se koi ma kemana pai na phering turing na ma di nang na muthat pa yai okay asi gi agreement hai se nang ji state government ne ba adu kai hai ga de agreement yaw ri ne ba khoi man ra ga ai yaw jar su ai se si lu ri ni ko repeated se ani rak to bra ahum rak to bra gi interpretation gi scope am lai dui ne ba and repeatedly ground je thu gai ra adi mira sang masi gi agreement je muthat pa yai ni I ne ba khoi hum man ra ga luri bdi recommendation of the nangi state government na decision ma lo ge na sir ma no adu su confuse ka no manu ji extend to the ek to ya dra ba central khatana agreement ji to ya bra ba okay adu ka nangi agreement to extend to gi dam ni na meeting chati hai sa de no report to local paper da to gi bra ba to de ba mapan gi newspaper de to re ba 29 February da smaine extend to no the Manipur government gi representative tharak te na okay adu akhoi gi state government ni yaning dra ba ne ba adu ji su loi ri center ne ma ga agreement am to bu di center gi ne du state government yaw no mai to du no adu huji huji lai di se da su lai te ba adu kai no su lai ta ba lai tra ba potu bom ta lo tho lo ja ta thoi bra ba ai ga nang ga huji wari saring da suspension of operation ko bam ta lai te ba huji kai no de state government na yaw gre hai pa report am le ba adu am ta lai salang chuma bra si se no yaw de chuma bra natraga mapu du na de delhi du na haira ga I chu back date to ga extend to ler madi ai haji gan tar ba sa 29 du date back to ga mu to ler madi adu ma ta ni kuldip to ha pe na moi ma sa hai jare du di hai dai na delhi na hapak ban ha order kana tholo ki 31st May da tholo du di order du di Manipur government na tholo pani governor gi through da kari no ba to ju center na ju ha pe hai order na du mai na amadana order to ha ga sona ga date back to ha kana ka tam am ne isa gi fire am lok je bang amak ta ba le ngak le ga du di delhi na ha ga yar ka du ne du na akhoi de su ha ga di ne parliament pu khat pa du na te yam ning ba man ne ko akhoi MP hoji india gi parliament da pham mi se Manipur de akhoi ahum ne ba honorable MP mu su rajya sabha da pham mi ba BJP gi adu dong ta ha bi yo ga da ba ma pu khat bi ma di wa su ma chiam ta nang di ma le ji pa adu dong to request to ga demand to na adu to ga da mi de na to da na ta na da congress na ai ne as if congress ki MP na tra ga MLA manga se na SP ga se transfer to ngam bai ta saga pa ji ka na no congress na ro cookie ga mai tai ga khana bani amana hai cookie ga mai tai ga khana bana ti si di mapan da gi chang pa mi to illegal immigration ga india government ga Manipur state government ga khana bani hai dai ne ta rong ni na adu problem je kai no bok chum diagnose to ngam dri adu dagi su hai su si su zik lai lai tra bo gyan men ta de si dei ja pa nga nga confuse la la ga lai si da ta ga ga dagi suggestion akhoi suggestion hai ge di ha na si ong ta moi na nga pa nga sai na thong ong ta hang do ko wa ong ta ching nga ko clarity mi yaw no ta thamo ko si ha na hai ka ni huji akhoi na to rai cookie gi ML to khai num ko ni kari bu nga na ri no gyan ta de mun na ga um ko ne du ga khoi gi Central Valley da lai ba MLA sing na ha kanu tumi la yor ga kalam ngang da thami ne ba adu ko cookie mu ko na si gi to ri ma'am se si to bu mu tai na na noi pulap ko ne MLA ma'am jum ga thamu ai gi praja ware Manipur praja se ai hai ga dam ne ba prime minister na masan ko ai gi praja yang ware noi to si ka no wari saw la no phammo ga ko ba number 1 resolve to ba du na am le ba da adagi tumin ka im to da bai type to normal oi re na lai di ba si da college hang ye chhatra ba bo choran pur sa la nang medical college attend to ngam bro asona nga bu nang MU da attend to ngam bro si ma'am je pura camouflage of sala khop sala ga mit ut chai ra ga normal hal e kai na 60000 na nang gi relief camp le ma'am si gu ma de no ju kap na ri si di anang nan kap sala je bu normal oi hai ngam ne ba se aduna sumai na hai da ba ama mu ngang terrorism ne mu hai terrorism na ti mu hai cookie ga mai te ga mu ni hai amu na ti mu hai wari mu sa mu hai clarity ma na thamoi seng na sini problem de sini hai ba ma chang number 2 ya ko 1 call all your MLAs trash it out
तौनु नोई मसेन खानरिङाइ द प्रजा वारे आइगी प्रजा वारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आइगी प्रजा वारे नोई कैनो नोई तोइसे मा कौ बुजि this is the first step suggestion pa amadi ko second na ne clearly amtang hayo post karino ina cookie ga maite ga khanari ra natra ba nate cookie ga maite khana ba nate sarkar ga illegal immigration ga khana bani hai ribra ha yes asigi si clarity ma yaw ga uta noi khon voice ani da nga kanu sama na problem se karino amtang hayo akoi ni tam de se step se so di post ure na diagnosis second ko third na sidai sida state ki authority yaw da vida akoi gi privatization of violence ka wi ko akoi gi state ki authority legitimate oi ba moina accept of the na kumai ying lai da sipai de gi yakchu nganang na tai do se completely chaos ne ba mani police na no mai ka ga army na ula ga I card piro noi ki tuning piu ga hai chum chum da bri hang noi ta bra hang de se angon tam ine ba ko sigi coordination later na bana unified headquarter thamini ade state ki law and order it should be handed over to the state government adu dai da high bangam da mai nit kana high bangam da dongna leiraga akhoi na thamak pa na de khut punjala leire kain tawri ba chahi lising ani leira ko mi amagi leader guma na ngang to wa na te adu Indian constitution makha da su autonomy leijari be state ne ba law and order is a subject matter no center na pa ga pura paisa lo pa do kana clarity of constitution provision makha to extra constitutional among is to is khudo me thin na dhap to na moin hai ge to hole decision moin la ga implement to na koi se ga order to kuldi akoi na happen de har ga moin mo order to chan chi to ri ba mayam se to u clarity me na ba lawfulness am changi three suggestions sura ba fourth moin organize to ga nangi jiki khatna ri nen law bi ngasai gi moi gi MLA kai ga yaw ri myam tu na tan na clarity ma lowam change ba ko solution different aspiration lay mi gi ko different community lay ba mayam ji gi aspiration sing sa masi akoi dialogue ama ho ma thau ta ba but primary access te akoi da adoi da solve to ka ne okay masi gi ma gi different aspiration of community se karino masi da state ki interest di Manipur gi interest kai da sui sokti haibun ching sa state government na kona position am lawraga dialoguing am ho ya ne bai noi Lakshman Rekha haibam leina sidai di hen hair kanu okay sir ni kari gi union territory sidai di helo ga na gat leina hair ga na adu noi gi kari no to pu di hairo hai jana ching na sumai na khoi gi wari sabam ho bam chang ne adu di ngasi soi se Modi ji ga Amit Shah ji na sumai na to haibra Central Armed Forces in the current for aga nang won ngang no haira pra Kuldeep hapuga aikoi order di thuai na won thu haira pra thuai ba mayam se sigi clarity ma yawbum changne ba adu changa aga di akoi gi lamdam si de lei ba mi ngak tani at the end of the day siang mai biri ba su yamani lamdam sigi mi ni natra lei ba mayam ba si pulla kanda aikoi si bu eta sana ba yabdum uhan ba di adu di uhan bam fate adu araga da di across party line akoi lepakane sidamu ain ngasai hajari ba mathomoi singda ba panganga nga sum tawle raga di moi mathangi assembly election na maru phangna Manipur dagi moi mut kane se masana work tok jarga masada chingna ratana congress oin onjal haijan bai wani ai gi mota ti ko aduna mathomoi singa thabak tok ta gadi moi mathangna maru phang sidai chakni ngai se ai si soidram sima mathangda ni bo chain ka banati miyam na kari ne da Chentum yaudaba public issue that oraga madugi longing do there's a victory of that longing of the people miyam na ka mani bimon na ka na te ba ina vote lepa matam chai na aina lepa na te mi magi maming tha da ya da bai mi tha bai wani lepi jai khoi kamu izat leina hingba khoi bu kai thawai si ta bai type ta to wa Manipur ka bi aro na lei ba miyam na amana Manipur wa ge ra wa ro wa sunga nga ngoi ai nga na to ni to lei ne na to ba ka mu magi vote ani la sigi miyam jin ka ba ne ha aduna aduma haining adagi flood ai si mamangi khoi thumini sin ko adum thokni se adum le ba cha ai hujik Manipur ga mena hang moina tawham thopa ai nga sai ju chaluri ba ani ra churi nga si ju chaluri ko yenge sida ju sabu yai ga ai kok ta tumin ho che ba ko pi asu ping ne MP mo ra ai bu kari taw ngam da ge kai se kok ta dum ho le ba ko kadai da na makhun thi ge bu je thabak taw ge de makhun thi ge ba ko aduga pressure ka mai pi ra kai to hanga de ge se chingthok aduni na koina legislative oversight function hai je sarkar na to je asoi angam yengjan ba chine ba MP gi mathau se English saharaga legislative
oversight function hainebako legislature amna tawgadaba pot nebse adu ai ithau pang to kya adu da na tan ne kadai deno likhun nam chiraga ai nga sai ura ko pochai khara yaw bako ai hange la sim pisa kya ma chang do man ge si sab da kai no du ja de ni na sa pa yai na ai yeng ge bu ji ko ngam rai je ngam hoida pot di hai ro makun chi ai sin da ai to ge mo hai ya pon te makun chi raga ai to na bo na ne ba ngam ga di amudu wana plan present tor ga mi mang da putho ni si to ga ni sarkar na si to hon thue na adu to ge khale du na aina second da flood ki matang no sini constant e khoi je larger pot am lai ba hanjan tumme akoi na angang oi ringa de uramba imphal tu ring sing ji u de ba kui re ba cleanness to as urbanization population hengalakpa degi ching the deforestation sedimentation erosion of soil various factors ma'am yaw rin sa se vision nam yaw long term da training to na lera ba engineer degi leina environmental experts ma'am se ta na khona taroga ai khoi da du gi resources to leja ga so mapan expert ko ko ta na taroga ai madu ma thamna ba hona gin khalle ba ko